Ngingathatha ibhekise lapha ngingomfuna ikhuluma ngezidlo leyo kodwa nje uma useze isihloko sayo ngatshetshe la ikuzokhulunywa ngobaba obekuzokhulunywa ngobani cha akunjalo leyo ngoma lapho ethi phuza na uzodakwa uhlaleleni ugada abadakiwe ungaphuzi wena iyo lengqondo engayifuna emathaveli khona oguluva abagade ethi bona bebe bengaphuzi mase ngisho idede la mase ngihamba khehla la ngisugugile lapho sengifaka phansi yabona abantu abaphuzayo akufuni bani kakhulu into eyimessage ufuna bani nje into ezihloko ezovuna bona then masibabeke enhlabathini nqamuka imbadada ngithi phuza na uzoda ukhona uhlalele ubheka abadakiwe phuza nawe khona uzodakwa mhlawumbe uhlaleleni lokho ubheka abadakiwe usibangela ichaos uma ngabe sekukanjena isonje lapha nensizwa bodwa umfokana into kusho ukuthi sihlezi naye la kwi-Vibe FM 4.7 sinqa sanodoli kanye nomfoko amathumbe ntwala inqanawe segudlula ngempela sifuna ukuthi kamanyani umlabalaba ya ndoda mangabe ngibuka umuntu omfeksharishile la kumlabalaba siyakwazi udlubheka unalento ukuthi engageji mangabe awusho ukuthi mhlambe into yokususa ikhompyutha le uvela usheshe ukuthi i-mouse awuphume awusho ukuthi umshini wokudlala lo uthi laptop mhlawumbe mangabe sesibuka la namanje la usungene khona wathi umlabalaba wafeaturisha igcokama elisha yini leni kunikezeka kusho ukuthi mfowethu ingoma uyizwe ukuthi le ngoma ifanele isiphi isisindo sensizwe ungathathi noma yini yabona so nami ngiyabo ukuthi igcokama yona ndoda engiyibukayo ukuthi nami umnsizwa bayiyabumela mhlawumbe umuntu engacishe ngimfanise nami ukuthi mina sengikushilo ngigolelwe kikho angiphendule omunye umuntu uma kuya ngeline ukuthi le industry ngiyona ufuna ngihlale ngiyimele ngaso sonke isikhathi ufuna uhlale uyimele ngaso sonke usho ngqo ukuthi okay lokho kukanje kunje ngoba kunjalo mfethu yona nto mina namanje ngoba ngikhona ngudlubheke nje abantu bangazi ngayo so selo ngafika mina emculweni angangazi kwakhona lokho kuthiwa ngiphathwa abunono ngihlale ngibanje ebudlapha ngapha nangapha kodwa nje ingoma ifikela injalo ngizozala nokubanjwa kudlapha wena anginimaye futhi khona labantu noma mhlawumbe nawe usuvela uyazi ngathi ngiyabhana yini ngasengathandwa manje anginimaye khona labantu laba abadalela ugada iphoza abanye abantu awuzwani nabo isiphiwo somunye umuntu siyeke enza into abantu bayizwa into eyiyona akudingi ukuthi kuze abantu bebanjwe ngenkani kuthiwa dlana inato udaka cha akwenziwa lokho yini mhlawumbe okwenza lokho yini ukuthi amagwala semaningi noma mhlawumbe amagwala agcwele izwe lonke kuma nje uyabona agcwele iganga sesivala mfethu ngoba besisho sithi kubamba khona enye ingoma yakho